Githika muno makiria mwiro RWA gukugwa Gikeno TV tutire turagicemania mwaka mweru Happy New Year 2025 na thini wa mwaka uyu ni undu turikoragwo tugika ndiriokaga haha uguo ngakorwo ngikumenyithia maundu maria marakihiuhia nenda cia ukinyaniria na muthenya wa umuthi ndere tuhiuke kuri mwena wa Facebook tukorwo tukimenya what's trending niki gikoretwo gikiariririo muno no wakahinda gaka mundu gwitwo Karangu wa Muraya ni akoretwo akiariririo na njira nene na thutha wake kana thutha wa mihuhu igukorwo igitamba kwa ihinda ria miaka 3 ati ye na mundu gwitwo Karuki makoragwo na ndugu yake wendo riu thiko nini hetuku Karangu wa Muraya ni arakorirwo akianirira na gukorwo akiuga ati nima uhoro uyu urakiri wa mana mundu gwitwo Karuki ni mutumia wake wa keri na ndatiganeirie mutumia wake wa mbere thutha wake gukorwo akianirira ndeto ici ni akorwo agiposti bica na mundu gwitwo Karuki ndakoretwo aria kurigwo nenda-ini yake ya Facebook no wakahinda gaka ni akiaritie ni atia aigite no tutambite gukinya hau uguo mbere ndaya ndenda ngorwo ngimumenyithia Karuki niye Caroline Muthoni Kimani na ritwa ringi Karuki aciarirwo kuri gwitura-ini ria Ng'enda Kabiti kaunti-ini ya Murang'a na kuria kuguo niguo agikoretwo agikurira akiri unini-ini wake agagithomera thukuru wa Kiongo-ini Primary School na thutha ucio ni akorirwo akiingira secondary ya Karia-ini Secondary mwena oro ucio ndio kana kwena utiganu wa Karia-ini Secondary School na Kiria-ini andu akorirwo Kabiti mugukorwo mukindariria uhoro ucio kana mutwire hau uguo ha comment section thutha ucio mundu gwitwo Karuki akorwo akirikia mathomo make ma secondary ni akorwo agithie college na agithoma na kothi ira akorwo agithoma ni kothi ya moko ira tukimitaga hospitality na njira ingi ino ni kothi ya urugi na ni akorwo agika wega muno makiria na akihetuka na ni andikirwo thini wa mukawa munene muno guku gwa bururi-ini na kuria koretwo akiruga kundu kuu undu uria tutakiwe ni ati kana wira ucio akirutaga nginyagia umuthi no akahinda gaka ni tuonete ati ye ni brand influencer ni akoretwo influence kana ni akoretwo akigathiriria kambuni ciganona ta kambuni cia ndwara cia njuiri macio ni maundu mamwe tukoragwo tukiona kuri mwena wake wa Facebook oho Karuki ni muciari na andu aingi mugaga ati ari na twana twiri angi koiga ati ari na kana ginya ga Karangu ucio ni undu tutakire turakirwo nyamu icio no mihuire ikoretwo igitamba no undu tuwe ni ati ye ni muciari na ari na twana mundu gwitwo Karangu ndu ni moigete ati magweterera kuona kana ni agukorwo agikira bica ya mwana wao makiri na Karuki ningi undu ungi utoi mwiroreri mundu gwitwo Karuki ni muini na atuinagira nyimbo cia gospel na ni oikaine ni aini anarutithania wira na aini magitiganite ata mundu gwitwo Pastor Anwa Lawrence na ni murata wake wa hakuhe niamu ona thini wa uhiki wake anituone ni ati ni akorwo agipost na wish all the best kindu kingi ni ati na kiria andu makoretwo magitambia na njira nene thutha wa mundu gwitwo Karangu wa Muraya ukorwo agipost Karuki ni mutumia wake wa keri ni uhoro wigie uhiki wake kana muthuri uria wakiri wake kuri June 2018 kana mweri wa gatandatu ni akorirwo agika uhiki mutheru wa kanitha na agikorwo akinyitithanio na mwendo wake uria uikaine ta Ng'ash na kuria thutha ucio thutha wa gukorwo magika uhiki maikaraga kurigwo mwena kana bururi-ini wa Dubai no kuragituika ati kihiko giki gia Karuki gitiakorirwo giki last reke tuge uguo niamu ni giakorirwo gigithira thutha wa mieri 6 na mwaka wa 2019 January niguo mundu gwitwo Karuki akorirwo agifile divorce na agikorwo agitigana na muthuri wake na agicoka gukugwo bururi-ini witu wa Kenya aikaraga bururi-ini wa Dubai
Kuri mwaka wa 2022 muthuri wake ni akorirwo akimucokeria marua ma divorce na kuragituika ati ihinda riu muthuri wake ni akoretwo ahikanitie ringi no Carol Kim ndakoretwo ye ahika na ta ugikuyu na kina andu aingi ni makoretwo magika calculation ici ni mwaka wa 2022 na mwaka oro ucio niguo mihuhu yambirie gutamba ati mundu gwitwo Carol Kim makire na ndogo yake wendo na mundu gwitwo Karangu amudakwira ati kwa ihinda ria miaka 3 gukoretwo na mihuhu iyo no ica ikuhi niguo Karangu arakorirwo agitheria ndeto icio na kuri mwaka wa 2024 uyu ni mwaka muhetuku April aciari Carol Kim mundu mwena Carol Kim ni makorirwo magicokia ruracio kuringana na mitaratara ya ugikuyu amu riria Carol akoragwo akihika ni akorirwo agiracirio na koguo ruracio rwake ni rwakorirwo rugicokio na riu gwa kahinda gaka ye ni mutumia wake ri wa mundu gwitwo Karangu wa Muraya na mundu andu aingi makoretwo magitag mundu gwitwo wa Nyarari na magakorwo maki tondu ni murata wake ni monete akimupost nake wa Nyarari arauga ndagukira ringi ni arakorirwo akiandika ndomiriri ino thini wa Facebook page yake na ni arakorirwo akihuithuria ndeto ici cikire ciothe reke ndimuthomere ndomiriri ino. Just took my phone to find I have been tagged all the day in so many comments paka mkafanya niingie smart girls. This is the story, this is the history I know of Carol Kim because I have seen you people tag me on one untruthful fact and I'm not justifying anything. Number 1, her marriage didn't last 6 months. Number 2, got married in June 2018. By Jan 2019, she told him haiwezi na wakawachana. 2020, I hosted her in my house during COVID. We even used to post photos together and she never went back to Dubai. Dec 2021, she filed divorce. Jan 2022, she was granted a divorce. April 2024, Rurashio was returned back. Yes, ugo gumwirite koguo akorirwo agifile divorce kuri December 2021. Na Jan 2022, she was granted divorce. April 2024, Rurashio was returned back because according to Kikuyu custody, when you have a boy, you don't return Rurashio, but with a girl, you can return. Uguo ni kuga ati ari na kana gakairetu ka muthuri uria wari wake wa mbere. Ngash married before Carol and moved on immediately. Sasa kama Carol umekuwa second wife wa Karangu, magoro muke mujire uria wajikirite wajirite uria wajirite kiambiriria tushire wega tondu uguo niguo murata wake arakorirwo agipost nake post ni rakorirwo ikiripost ni mundu gwitwo Carol Kim no ria arakorirwo akiaria kwa rita ria mbere uhoro wigie ndeto ici cikoragwo kana ndeto ici cirakoretwo cigitrend na njira nene. Arauga ati a lot have been said hadi mnanitumia mpaka pics za wedding lakini hamna facts hata, and yes, I'm the one who filed the divorce, done and dusted. At least Nyarari and Gasheri Ann knew everything about what happened. Anyway, usiku mwanana. Ndeto ici nicio citumite andu makiingiha muno thini wa comment section ama magakorwo makimwira maisha ni yako, endelea na no gukorwo githoma agimakorwo magikimu congratulate na jobe de mwire ati thini wa post ya waja wa Nyarari ni arakorirwo agipost gabisha gaka kare akoretwo post mweri wa tariki 3 May 2020 riria mundu gwitwo Carol Kim agikaraga gwake na gabisha gaka akoretwo caption akauga atiriri, when your sister visit and she wakes up from a dream that made her so hungry, she eats all the bacon from the hot pot. Agekira bisha ya mundu gwitwo Carol uria akihanaga nigetha agioka kuwake. Ndimuthamira imwe cia comment section iria andu kana uria andu marutite mawoni mao magitiganite.
and mundu gwitwo Wanja Nyarari no arathi na mbere na kumutetera Karoki mnyanokete ningĩ haha ũguo comment section ine ya mundu gwitwo Wanja Nyarari arauga atiriri lakini motion nyingine imepeanwa huku about that ex-husband. People should get facts first, and yes, I'm the one who filed divorce. Mkitaka jina ya judge nitawapea pia history ya huyu, only you and Gasheri knew about it. Tutakuja soon. Mundu witwo Daudi agakorwo akiuga ati go for it. 2019 in Dubai you passed a lot and nobody was there. It's your time to be happy na kuwish the best. Mundu witwo Sarah agakorwo akiuga ati gitagwo kirindi nio moigaga nioragwo ni murumene kwaga kuma wauma ni aremwo ni kihiko. Peace is paramount. My dear, watongea kwa muda na wachoke. Andu makorwo makimumiria na ni marakorwo makiuga ati mundu gwitwo Karoki ni kairitu kahoreri na ni arakorwo agicemania na muthuri mwega mundu gwitwo Karangu wa Muraya uria ni muini na undu mwe philanthropist. Ni akoragwo agiteithia andu na njira nene gukugo mwena wa Facebook na guthie live akamahothitheria mbeca. Ndio woni waku ni ureko mwiroreri wa gukugo wa Ikeno TV ni guthi na mbere na kumenyithia uria maundu maguthi na mbere na kwiyumiria. Nie njitagwo Triple Favored na haha tudukaga tukaririria what's trending, what's up. Thank you so much. Remember to subscribe, like and share. Bye bye.